Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 3 okusiima Ruhanga omuhangi n'omurinzi witu. Imwe abashyikirire mushemererwe muri Mukama okuhimbisa kushemerera abamazima. Muhimbise Mukama n'enanga, mutere enanga ey'emirya 10. Mweshongorere ekyeshongoro kisya, mugiteregye mugijumeze. Ahakuba ekigambo kya Mukama kishikire, kandi emirimo ye yona agikora n'obwesigwa. Akunda okwishikirira n'ebyoburyo, ensi eyijwire embabazi za Mukama. Ekigambo kya Mukama nicyo kyahangira iguru, n'omwisyo gw'omu kanwa ke nigwo gwahangira amahegamo gona. Akarundana amaizi g'omu nyanja nk'agari omu cupa, yabika ebyokuzimu omu bitara bye. Ensi yona ehe Mukama ekitiinisa, n'abagituuramu boona bamutiine. Ahakuba akagamba kyabako, yaragiira kyahama. Mukama ahindura busha enaamambi z'amahanga, azibira ebi abantu bateekateeka kukora. Enaama za Mukama zihamira ebiro byona, ebiteekateeko by'omu mutima gwe bigumaho okwisya obusinge bwona. Rino omugisha eihanga eri Mukama aruhanga waryo, abantu abu yatoriine kuba obuhunguzi bwe. Mukama anaga amisho ari omu iguru, areeba abantu boona, areeba abatuura omu nsi boona, ashutami aha kitebe kye ky'obukama. Niwe abumba emitima yabo boona, aketegereza ebi bakora byona. Omugabe tajunwa ngabo ze nyingi, emanzi tekira habwa amaani gaayo amingi. Embarasi n'ekintu ekitari kubaasa kuleeta businguzi, n'obukwakuba okujuna omuntu ahabwa amaani gaayo amingi. Reeba, erisho rya Mukama riguma aha bari kumutiina, abagira amasiko omu mbabazi ze, ngu akize amagara gabo kufa, kandi abarinde okutiitwa njara. Amagara gitu gategereza Mukama, niwe muhwezi witu kandi engabo yitu. Ego, emitima yitu eshemererwe muri we, ahakuba twesiga izina rye ririkwera. Embabazi zawe, ayi Mukama, zigume nitwe, nk'oku turi kukwesiga.